Vreme je za akciju. Is everyone on? Nadam se da ne polomim noge. Izgubili smo gumu. Jeste dobro ljudi? Danas je Id, vreme darivanja i kraj Ramadana i Lana je rešila da me iznenadi. Kaže, spremaj se, idemo. Nadam se da to gde idemo nije ništa otmeno jer nema šanse da obučem ništa drugo osim šorce i majice. Volim praznike, volim vreme darivanja, volim kad se ljudi raduju. Ja i dalje ne znam gde idemo. Malo me podsjeća na film Hostel. Jedino što mi nisu vezane oči. A gde idemo? Pusti me bre da vozim, neću ti kažem. Nemam pojma šta ćemo ovde. Čekamo nekog Harrisona. Ili Harris. I živo me interesuje ko je taj Harris i zašto ga čekamo. Haris je stigao. Krećemo. Na vreme je došao, verujem sam zahvalan na tome po ovoj vrućini. This is our friend Haris, we were waiting for him. Našli smo nove prijatelje iz Makedonije, tako da svi idemo na ovaj put i saznao sam da idemo safari. Od naših iskusnih komšija koji su već prošli ovaj safari saznali smo da će patike da mi budu uništene, a svi znamo da nisam baš neki ljubitelj uništenih patika, ali eto, znam za sledeći put. Doom bashing. Is everyone on? If anyone gets sick or something like that, you have to tell me, okay? Okay. Mislim da sad krećemo ipak. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Izgubili smo gumu. Jeste dobro ljudi? Da, dobro smo. Ovo je strašno, mogu da kažem da mi se ruke tresu i da sam znojav. Ja mislim da je predivno. Vožnja je bila bolesno luda. Ništa, uzeli smo gumu i pičimo dalje. Stigli smo na tačku slikanja. Ovo je bolesno dobro. I kako je bila vožnja? Želu da se mi u glavu otiš. A možeš mi da me slikaš i ja tebe? Ne, hoću da me snimiš kako je bilo. Moja jedina briga u ovom trenutku je da li će da me pljune ova Kamila. Mislim da se zove Mila, ali je malo ljuta na nas. Neće da se slika. Hoće da pojedeš nešto. Hoće mi pojede ranac. Dao bi im, ali ne znam šta jedu stvarno. Čekaj. Uši.
imaš, lepo. Evo, vidi. Dođi. Čekaj, snimam, stani. Vidi, mama, gledaj kako su lepi. A snimam vas ja, idi ti se slike s njom. Gledaj. Sunce na zalasku, stigli smo u kamp. Lana je zauzeta gledanjem slika, ali stvarno je divno, realno trebate ovo da probate. Ajmo mi na tu kafu, na taj barbecue i na pivo. U stvari, nema pivo. Ejma, pa da. Volim kad je vreme za kafu, to mi je omiljeni deo dana. The first counter over there we have the tea coffee and Arabic coffee. And on the left side we have the falcon. Last counter we have the henna potato. And outside we have the camel riding, sandboarding, quad biking, and you can take it from the dunes, sunset picture also. And after that we'll have the shisha, Arabic smoking pipe. So enjoy the rest of the evenings. Thank you very much. Thank you for a ride and for everything. It was great. Thank you so much. You're a great guide. Thank you so much. What a wonderful world. Jel vidiš? Vreme je za kafu. Pijem kafu, poslije idem na nargilu. Da se zna da imam i ja dušu. Sorry? I forgot my cigarette. Can I ask you one cigarette? Oh yeah, of course, no problem. Thank you. No problem. Thank you. You're welcome. You can have another one if you want. Čeka nas slikanje sa sokolom, nadam se da neće da mi izvadi oči. Ne verujem da ćemo da jašemo Kamilu, jer sviđaju mi se te životinje, ali deluju mi izmučeno i po ovom suncu mi je malo tužno da to radim. Ne samo, dobro, sad već nije sunce, ne da mi je tužno po suncu, tužno mi je da to radim generalno jer deluju prilično izmučeno, a prilično su lepe. Tako da razmislit ćemo o tome. Možda jašem sokola. Evo da vidimo šta moja ženče kaže o svemu tome. Da je kafa odlična. Strava je iskustvo, fenomenalno. Imaćemo i barbecue, tome se radujem jer sam ogladnila. Ko nije bio, treba da doživi zato što je stvarno doživljaj neverovatan. Lepo je, ali ona vožnja nije sve jedna kad se izvrneš na krov i ovo, otpadan točak, to smo vidjeli. Haris vozi svaka mu čast. Ako imaju kako da ih ocenjuju, ocenit ću ga najvišom mogućem ocenom, realno. Dosta me je iznenadilo prijatno celo ovo putovanje, iznenadila me Lana jer realno od uvek sam teo da preduzmem nešto tako, zbog toga se neizmjerno radujem. Možda ćemo svak da stignemo da odem i da uradim tetovažu. Ovo je moj drug Filip, mada mislim da su mu oči zatvorene. Gde bi mogu da nađem ovu dasku da i ja provozam neki krug po pesku? Thank you so much. Do more. What else? Dokopao sam se bordova. It's time for some action, I think. Evo gde treba da idemo. Sad će majstor da pokaže kako se Sad će spušta. Lord of the Board. Kako se osjećaš? Nadam se da ne polomim noge. Nisam vozio snowboard ni po snegu, ali evo prilike da na pesku polomim nogu. Ne mogu. Ne znam ni da li sam Naporno te je ovo. snimila kako treba. Valjda ovako treba da se stoji. No. To je to. Nadam se da ću se vratim i da ću da preživim. Mnogo sporo. Vreme je da isprobamo i kvadove, ja mislim da to jedino nismo uradili. Dobio sam plavi, ali mislim da mi šlem mnogo smešno stoji. Vreme je da krenemo. What a wonderful world. Šiša stigla na red. Dobit će zauške. Really nice.